Best collection mizo channel clear tu te chi bai vek ole Ole in hi samul pha thlani som pakwa in rin ni ani a space technology lama India mason na pakhat rocket an ka chua chanchin kan ngai thlama sa anga chumi zoa Russia chungchanga India le China te din mundang lam mek nia an soite kan chui chiang don ani India in bung thar akai Vikram S rocket akap chuak ram chunga mimal ral thuam siam tu private company chuak rocket masaber Vikram S chu Indian Space Research Organization ISRO in November ni som pariat jingdar som pakhat le achan ve khan hlotling taken an kap chuak space startup Skyroot Aerospace ina an mission praramp noya an siam ISRO ina Sriharikota a Satish Dhawan Space Center atanga an ka chu ani ruaman angin KM zasom ni pakhat point pani akap thleng Union Minister of State for Science and Technology Jitendra Singh chuan November ni som pasari sang ni som ni pani khan atlang zar thu Twitter soya voin tlai khan Sriharikota kan thleng naktuk chunulama private rocket ka chuana tur countdown trena ni ang Prime Minister Narendra Modi an noya public private participation a bung thara in keudon ta ti soi Dr. Pawan Kumar Goenka Chairman Indian National Space Promotion and Authorization Center chuan India ram space history a milestone le hun thar ani thu soya private company pakhatin hlotling takin an ka chua hi thil ro pui takani ati hei hi private player te tan chuan bultran na thar ani a space sector a he entry hi masona ro pui takani ti in na soi Vikram S rocket hi Skyroot Vikram series launch vehicle siam zinga mi ani thu India Space Program din tu Dr. Vikram Sarabhai chuan soya Vikram S rocket hi Kalam 80 propulsion system manga siam ani a stage thum nei rocket hi leichunga tanga kilometer za somnia sanga ain vor chhodon ani mission hian payload pathuma phurdona suborbital flight da ani don ani hei hian nakin loka rocket lian payload ridzok space a phur theina tur kong hongdon Skyroot hian Vikram rocket chithum an siam chuak meka Vikram 1 khan low earth orbita payload kilogram zali somriata phur thaya Vikram 2 khan bungrua kilogram zanga somko panga a phur thei boka heti lai hian Vikram 3 hian kg zariat som panga vel phur thein low inclination orbit mangin a thlo tir thayani private company in hetiang rocket an kap chuak thei hi India in make in India akal puina ra kan seng mekani Russia le Ukraine in dona India le China in andin na an so son donem ni China le India chuan thlatam tak chung Ukraine rama Russia le Ukraine in dona chu an dem du lo ti kan hriat vekha UN in puya Russia dem na tur an putlu po China chuan a thlop ngai lova India po ina ngai dan soidu lovin na lo abstain photo ani Russia le Ukraine in do chungchang ngai tua tura UN thut khoma India hi abstain nem berani heti mek lai hian tunkar chunga khovel economy lian berber kal khom ten nataka Moscow soisel na thu chuan siam chu heram pani in hal taksi Russia chungchanga tangrual vele loisi te hian an do dal lo United States le atan rol puiram ten Ukraine ramathi na le hreom na thlen tu le mi makta duai tam tak nun phung ti boi tu in do na ti top theina tur kong thaber nia an ngai an kalpui meka chumilam hoi chuan India le China hian policy thar hoisen takin an thlak danglam donem ni ti chu expert terin dana ni mek eile in le energy manasanga economy atlan hiam em boka buena le harsan na tam tak he in do na hian a hring chuak to ani ma sengun takat hlir chuan Indonesia khopui Bali ya Group of 20 G20 anti summit topa official statement ti chuate China le India ngai point an thil ti dana te an kalzel na tura zona tam taka heram pani te hian Russia Ukraine war chungchanga an din na a in thlak danglama omem ti chungchanga chuan kar le lama an din huna chiang le zual mai thei
mase tuna chuan Russia ne na insum don ton na lama hak zo mek ram pahnih te hian Russia nen inzom na lian tak an neia he ram pahnih hian tun thlenga indo na chungchanga chiang taka Russia soisial na an la nei lovani he ram pahnih te hian an ram ta na thaber tur thlir chungin he indo na hi an thlir lo thei lo ve bawk ani Indonesia khopui pakhat Bali ya thil thleng dik tak hriat chhuah hi poimo a chan chu China le India in political le diplomatic pressures an siam lo chuan an nei lo chuan Russia hian Indo na ti top lok don lo ni en an soya Indo na ti top theina tur atlem hle don ni angai ani aom zia chu he Indo top theinan Russia thlamon na pakhat khovel ram lian pahnih India le China hian kong an sialangai Europe le ramdang ten Russia hrekin energy an lei thin an ti tlema mase khovel mi puiza asom thum don omna India le China hian Russia tan sum don na an so ngeta oil le gas an lei tam sau theinan Russia chuan discount ten na lo pe ve bok nen tunma tanga an ral thuam leina ber Russia ani boka Russia tan hian he ram pahnih hi an poimo tak zet ani Russia economy ti chak tu le tun Indo na a an tran rei theina chan pakhat ani bok chu wangin he ram pahnih te hi Russia tan biak chiat chi an ni lova na taka Indo cholchan tura an kar chuan chuan kong ro asu hle don ni in an ngai ani Ukraine rama buaina hi ni ni chhungo tur Bali summit nei ani lai khan azol kaya khovel ram hruai tu te om khom lain ama zong a in Russia hian Ukraine a missile thon lut tam hei hi attention lak tumna ni in ngai the ni a ti dan phung pakhat anga ngai ni bok entirnan US le South Korea in ri lemo in mu kho memo an nei chuan pukiman missile lo te se ve wat ang deuh kha khatiang deuh khan Bali khopuya G20 thut khom lain Putin a chu alo chena sa ve savani G20 khom pui thu chua pakhata member tam jok chuan Ukraine Indo na hina sa takin an dema mi pui hre om tornan na sa taka thlen thu le khovel economy a har satna omte ati zual ti an soya Russia le Ukraine Indo boruak chuan khovel ram hausa khom pui G20 summit hi achi a ne hle a summit nei lain Polana missile lo puak ve bok nen in hnial na le tongka a in chal na rongkai te po an chak chuaka maseram hruai tulang sar le mi fing rual kal khom tana fam chu G20 hi security issue chin fel na tur forum ani lo ti chu an pom le ta zo ka ni mase atopa he Indo na hi mi sang tam tak thi na thlen tu khovel himna ti dar thong tu boina ti zual tu le khovel economy ti chetu an ngaya andem zia an soi India le China chuan heng dem na te hi an do dal ta bik lo German Chancellor Olaf Scholz chuan G20 summit in Ukraine chungchang buaina chingfel tura anin lungrual thu a soi G20 Research Group Director John Kirton chuan China le India in active shift an nei he Indo na hian an stand an din na an thlak don ni in kan hria ati mase diplomat then khat chuan China in Russia chungchanga adin muna thlak dang lam ti puan chungchanga an film khur hle ti an soi China President Xi Jinping hian Bali a hruai tu dang te ne na mai chana anin hmuwa spoiler emo outlier emo anga ngailo turin thutluk na siam mai thei ni in an ngaya he thu chua hian Ukraine civil mi te le civil infrastructure Russia na beina punzela wangin Russia tana an din na chu so son an tum don ni in mithan khat chuan an ngai tun hnaya China le Russia foreign policy hi ain mil thar hle a pipeline project le natural gas sum don na ha kan zo wangin hei hian sum le pai zon na economy lama apot nai dun hle China le India hian Russia be pui thlak na hi vantlang ma soi selan du lova invasion tia soi po an du lo China phei chuan NATO le ramdang ten Russia la ka hrek na an siam te chu soi selin United States le NATO chu Putin a ti thin urtua apua abultan tu zok an ni ti hialin China chuan Russia thlawang havin khotlang ho atonga ni Moscow in aron be ma kar tlem te a Russia le China hruai tu te hi Beijing anin mu a
an ram pahnih inkar boruak hian top chin a nei lo ti an nem ngeta thu chu an siam dun ani China hian G20 meeting ah hian ngai dan dang le assessment rang a pom thu le G20 hi security issue chin felna tur forum ani lo ti in China chuan a soi G20 na ya khan Narendra Modi po tel ve a Prime Minister Narendra Modi hian Russia in Ukraine a bei chung changa social na emo comment emo apelo vani Mase Modi hian September thla a Putin anena anin mu thum khan Indona mi pui torna le poi khoina thleng chung changa India lung oilo na chuwan tlang ma avoi khatna na soi chuak ani Modi chuan Putin hena tunlai hun hi Indona hun ani to lo ti ka hria ani ati Indian diplomat pension to Navdeep Suri chuan Russia nena anin dor dana Russia chungchanga India din muna hian thilin thlak danglam engematak a hmu thu a soya mase lian thamtak ero anilo ati mase China chu India a in din hun khir zo ka ading thei Russia in Ukraine a bei mani engemazat kalta khan Russia chu top chin nei lawa an thlop tur thu China hian a lo tiam to wangani ti in Suri chuan a soi India diplomat pension to tho Dilip Sinha chuan India chuan oil lei chhun zom zel thu te Russia ne na sum do na an nei India chuan a chhun zom zela tin UN in puya Russia social na resolution siampo India chuan ala abstain zel thu a soi ve thung Sinha chuan India hi andu angin hoisen takin akala akonga zo ani Ukraine indona Russia chet na chungchanga India policy a hian danglam na engma ka hmulo ati ve thung Ola India le China hi Russia ril rutlak thei tu beran ni a Indona hi turam poin an tuara India le China ngei poin he Indona hi top to se andu chumi atan chuan Indona top san tura Russia nor turin India hi Russia epzongin ading dar vedon ta ani mai thei ari red chawa kan nga chang zel don nia mang tha le vek ule